أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم من المرسلين على صراط قالوا ربنا يعلم أنكم لمن المرسلين وما علينا إلا البلاغ قالوا إن خطايانا وإن كلما جميع لدينا محضر وآيات لا بنقول ما يتحكم فينا وخرجنا من يأكل وجعلنا فيها جنات من نخيل وجعلنا فيها من البيوت ليأكلوا من ثمرهم وعملت أيدينا فلا يشكروا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبصر عنها من نفس ما لا يعرف خلقنا من مثل ما يركب وإلى شأن نخرج على سير خلقنا يقتدوا إلى رحمة من على طريق وإذا قيل لم تقوا ما بين يديكم وخلفكم لعلكم ترون تأتي من آيات من آيات ربنا لا تخلوا عنها في زمن الأجداث إلى من يسلك قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فلا تطيعوا يعقلون وما علموا الشعر ومن ينبغي لهم بسمع ويرمي كل يحيى الذي انشاه الى مرة ومن كل قدر عليم الذي جعل لكم من شجر الاخضر ان يقول له كن فيكون بسم التي بيده ملكوت كل شيء واليك ترجع ان كل شيء هالك الى وجهه انا لله واليه يرجع صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى جماعة الخير بخصوص روح مرحوم المعلوم الفاتحة مع الصلاة. Bugün Şeyh Vahdin Sevinek'in şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle kabrinin başında anma için geldik. Çok değerli ve mübarek bir insan. Ahlakıyla, güzel ahlakıyla, örnek davranışlarıyla, halim ve selimliğiyle, gerçekten herkesin sevdiği ve herkesin takdir ettiği mübarek bir insandı. Böylesi insanlar toplum içerisinde az bulunan insanlardır. Onu tanıyan, onu gören her kimse mutlaka onu sevmiş, ona saygı duymuş. Öyle bir şahsiyetti. Maalesef bölgemiz ve milletimiz üzerinde planlarını, şum emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin bölgede gerçekleştirmiş oldukları çatışma ve kavgalı ortamdan dolayı meydana gelen olaylarda kurban verdiğimiz değerli bir insanımızdı. Bizim ve milletimiz açısından yani büyük bir kayıptı. İyi insanlar zor yetişir. Hem ahlakıyla, hem ilmiyle, hem şahsiyetiyle bu hüviyete sahip bir insandı. Dolayısıyla yani bunları kaybettiğimizden dolayı çok üzgünüz. Allah-u Teala mekanlarını cennet eylesin inşallah. Ve bir daha milletimizi ve memleketimizi bu tür şom emellere hizmet edenlerin mücadele meydanına ya da ad koşturdukları bir ortama dönüştürmesin. Gerçekten büyük bir kayıptı bizim için. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.